Abazana 13 kurwo mashomero ga Cermana garabero kujwekera Uganda Emizaano ya FEASSSA nibo begaranjwiro mu kibuga Huye echa Rwanda okwetebekaniza Emizaano ejeru kutandika kuhindi izoba rya nyenchakare. Timu ezezurimo Elizabeth Girls Mbarara Ntale School Weranyanja hamwe na Mbarara High School zakirwa hacisha Huye bwa nyuma yo kutamboresha hamunana ha rugendo rwa kilometers 200 okurga boda ya Katuna. Nshemirwa munonga kureba ngo amatimu gona gahishiraha kandi kureba ngo Uganda ya leta timu ya mani munonga eri smart je namawanga kandi naha mpa kunaza munaramburamu sibere ni ndambara nashanga ngo kwetegeka kujya kwigura munonga umuhanda gwa kutanguhi ni hari abana baruhire but I think ubwire waika nyenshakare twasareka kuzana yangari yitu nituenda ku representing ngaje ati tubasha gusinda na points nyingi abo kujya gusayeje siyaje netatani konga kizebe kitwine mureba harakora ini ukaga kandi zikamire 08 konga weze nyuma yangu tuza gusinda cyo ngeto tegese mu tuzenga aba defending champion aba Uganda tuze wangula chikopo Izo bazana barebeka barkwegezamo kwetegura Emizaano eji eri kutandika no mpira gwebigere hamwe na volleyball. Basically we learned errors we learned last year that taking a team for granted can always make you to lose, just like what happened last year. But this time we have come knowing what is in East Africa and what it requires to take for the championship to be won. Mwene chingwenda kwamiza abanya Uganda no kugira ngo no bwego byo mu rundu gwitu bwo kubanza omumpakezi tuje kutwara ekikopo kandi ekikopo ekyo tuje kutwara omwizina lya bukedi ya comprehensive school na Uganda at large. Uganda ni yine ekikopo ekye yasingwiro Emizaano y'omwaka oguhwire muri Arusha obwe hangure medali 18 yezabu kandi Emizaano eji neija kwerekwa butuna hambeho za TV West. Gasha kwa Logias bya Mukama.